Čau, tukaj smo v mladinski oddaji Aprila in zdaj si bomo pogledali par stvari. Upam, da boste uživali. Se vidimo! Ste se že kdaj sporekli z najboljšim prijateljem? Poglejte si, zakaj to ni dobro. Gremo se slikati. Okej. Dišano tako crazy food gore. In to bomo dali na Facebook, ne? Ja, vsi bodo vedeli, kako dobro se imamo. Alja, uničila si mi telefon. Oh shit, sorry, nisem hotla. Ja, pa zdaj ne dela več. Nisem hotla. Daj pejt nekam. Fuck. Kaj če je tovornjak povozil? Kaj če je padla v reko? Oh my god, kaj se je zgodilo? Kaj če je kaj narobe z njo? In v koga si zaljubljena? Ah, sej veš. V unga si še kar. Oh my god. Ja, kaj pa ti? Ah, sej veš. Ja, itak si mi že povedala. Zola! Ja. Sorry, ker sem se tako razjezila. Sorry, ker sem pobegnila. Pokazali bomo, kako se lahko zoperstaviti zlim silam. Kam pa greš ta mulca? Pusti ga primer! Vzem mu denar! Čez en mesec na istem placu, če ne bo hudo.
Dušite rebe! Ne poskušaj. Zapomni si, slavo se slavno vrača. Festival Tresk v Ljubljani predstavlja hibridna sozvočja najbolj perspektivnih domačih glasbenikov, med katerimi so tudi lokalni fantje Karmakova. Zakaj ti tukaj? Zato, ker imam rada muziko. Festival Tresk poskuša vsako leto, zdaj že 5. leto, predstaviti na enem mestu slovensko založniško dejavnost. Poudarek je na neodvisni glasbeni produkciji. Da se založbe, ki ponavadi nimajo prostora, sploh niti medijskega prostora, niti pač fizičnega prostora, kje bi lahko pač prodajale svoje izdelke, plošče, merchandise. Ja, super festival. Ne morem jaz imeti mnenja o njemu, če sodelujem zraven. Na drugi strani pa nekako predstavlja in podpira глазбену дejavnost неодвисных гlasbeников. Музыка – это самое главное, что объединяет людей, потому что без музыки нет жизни. Tukaj sem, ker je fajn, ker je Tresk super. Zato, ker sem prišel na eno pijačo. Da je ena od prvih stvari, kar se predstavlja na festivalu Tresk, je seveda povezano s tem, kar se posluša na Radiu Študent. Drugo leto, zdaj smo v bistvu izključno povabili k igranju domače glasbene izvajalce. Letos pa je ideja, da ustvarjalci glasbeni soustvarjajo skupaj. Danes smo tukaj v Kinu Šiška in gledamo nekako ta sodelovanja, poimenovali smo jih hibridi sozvočij. To je pač nepredvideno sodelovanje, tako da upamo, pač, da boste uživali. Bil je že 5-krat, pa vsakeč znova ima ful pokaže perspektivo o glasbi, pa čistko, to je to. Hvala. Karmakova in Dot. Hrana je življenje. Delimo hrano in delimo življenjske izkušnje. Zakaj zavržemo toliko hrane, ko pa bi lahko z njo nahranili in ustrečili veliko ljudi? Ja, odmah imeni je čisto.
Sam bi mogel še vrata zapreti. Namen celotne akcije Hrana ne orožje je deliti brezplačno vegansko toplo hrano ljudem, ki nimajo denarja, da si lahko privoščijo tople obroke. Lahko vzameš ribež za sabo, da si narediš defoliacijo. Gre pa tukaj tudi za princip, da se v bistvu reciklira ali pa porabi tisto hrano, ki se jo zavrže na tržnici, da se čim manj kupuje v trgovinah in da se pač porabi to hrano iz tržnice ali pa iz trgovine, da namesto da jo zavržejo. Sometimes call me, oh, we're throwing this away, doing it for the dog. Sometimes, you know. What the fuck, you know, it's still good. Yeah, I know this stuff. I didn't know it's illegal to eat this. Yeah, you get, I don't know how much, but if they find you. Če bi bilo legalno, to bi oni imeli korist, predvsem kapital, bi lahko potegnili z tega, to je pa pač neobdavčena zadeva in gre verjetno to v nos. Plus to, da čim se ljudje začnejo povezovati in tudi recimo ta akcija Hrana ne orožje, ki nekako deluje proti kapitalističnemu sistemu, združuje več ljudi s tako miselnostjo in se bojijo, čim se ljudje organizirajo in združijo. Na dve noge. Škoda, ne, na nek način. Včasih bi prav prišel, da še metan, tako. Imel dobro roko, ne moramo tako kržilo. Delno gre pa tudi protestniško proti vsem tem kapitalističnim dejanjem, proti potrošništvu, proti materializmu, proti vsem tem begom, ki nas zasuvajo z reklamami, z raznoraznimi vzorci od malega, kaj vse moraš imeti, kaj vse je dober imeti, proti tem, da si izobčen, če drugače zgledaš, si izobčen, če imaš našitke, si izobčen, če imaš pirse, si izobčen, če si direkten, če si iskren, če si pošten. Se mi zdi smiselno, da se začne malo obujati ta humanost, ker je skrajni čas, ker nima smisla, da en drugega med sabo in zmerjamo in na koncu grdo bo izpadalo, ampak da se med sabo pobijemo. Zakaj? Saj smo sami ljudje, lahko en drugemu pomagamo, lahko smo do en drugega dobri. Brez da bi bil človek sebičen tako in pričakoval kaj nazaj, tako, princip solidarnosti. Še mečkano, čist mečkano, še mečkano. Zdi se mi super tudi ta ideja, da se, ne vem, kakšna zelenjava dobi zastonj na tržnici, da se porabijo tako rekoč stvari, ki bi drugače šle stran. Zgnile romale v koš. Ajde, navali malo. Evo me. Dobar dan. Evo, hvala, dober tek. Tako v velikih mestih, kakor tudi v malih, so ljudje naključni mimoidoči, gledajo začudeni, kaj je to, ne vejo točno, kaj se to dogaja. Pa ne upajo pristopiti, če se mi zdi, pa ne vem, jih je sram ali... Ja, to je klasična, po moje, zaprtost ljudi. Tako isto s Food Not Bombs akcijo, se malo zadržkom pristopajo do te akcije. Evo, hvala, dober tek. Kje ste še vaš nabirali? Na Iškem Vindgarju. A res? Res tako, da vem, kam da vidim. Ja, evo, dober tek. Hvala. Hvala vam. Tako so v mladinskem centru Krško praznovali Dan Romov. Sem Nataša Brajdič, z Društvom zaveznikov Mekega pristanka sodelujem enih 15 let. Danes smo imeli otvoritev fotografske razstave in pa predstavitev projekta Naj ste vidi. Imeli smo zelo bogat program, v bistvu ta dan je posvečen 8. aprilu, ker ga Romi praznujemo ob svetovnem dnevu v bistvu po celotnem svetu. Prireditev je bila simpatična, seveda povezana z
nekimi dejavnostmi, ki jih opredeljujejo. Dan Romovi pač vsi plešejo, ti kličijo, da nastopaš, pač če greš, če ne. Danes se mi je zdelo fajn, čudovito, da se prikaže tudi v mladinskih centrih in pa tudi v drugih ustanovah. Predvsem ne maram sovraštva, ko ga imajo nekateri do njih, ker jaz imam pa lih kontra, jih imam zelo rada. Dnevi prinašajo. Verjetno je pomembno to, da se iz dneva v dan, ne samo ta dan, nekaj dogaja, da so prisotni v medijih. V začetku smo imeli tiskovno konferenco za medije. Bilo je zelo, nikakor ni bila obiskana strani medijev, tako da mislimo, da je to ena taka neka mala ignoranca, kar se njih tiče. Želeli bi si seveda, da bi vsakdo prišel, pa da bi se kaj kaj vprašal, da bi kaj zanimali. Sicer pa z obiskom ljudi, z obiskovalci, smo pa zelo zadovoljni. Všeč nam je tudi, da recimo, če že obeležimo Dan Romov, da je prišlo tudi veliko Romov, veliko predstavnikov romske skupnosti, tako da vedno nam je všeč, da v teh projektih, ki jih delamo, da nekako ta dva svetova se nekako med sabo srečata, tako da danes mislim, da nam je to Niso vse vasice enake. Poglejmo se, kako veselo je v Drnovem. Danes smo organizirali Svetovni dan Romov. Organizacija traja že 4. leto. Smo se malo mogli pripraviti 3 mesece prej. Prvo so trebušni ples, potem 2, ne? Muzika CD. Petje sem se drugače naučila doma. Moja mami je 20 let bila pevka, po naseljih je pela, ko so imeli razne poroke, krste, veselice. In potem pa mama kot hčerka me je naučila, da lahko jaz danes njeno tradicijo, da napredujem s to tradicijo naprej. Jaz sem organizator, kako bi rekel, proslava je uspela. Najprej moram reči nekaj, da vsako leto, ko sem tu, je lepše tle. Jaz ne vem, kako vam to uspe, ampak vsako leto je lepše in ste lahko zelo ponosni na to. Glede na to, da v bistvu, zdaj pa lahko res rečem, da poznam že kar vsa naselja v Sloveniji, ste res lahko ponosni, ker ste na zelo lepi in dobri poti, sem prepričana v to. Druga stvar, vsako leto, ko sem tu, nastopajo v glavnem dekleta. Tako da zdaj jaz pričakujem, da drugo leto bodo tlele fantje imeli kakšen, ne bom rekla trebušni ples, ampak je drugega. Ali pa kakšen fuzbal, ali pa kaj takega, ne? Žal, športom se ne moramo ukvarjati glede fuzbala, ko so se danes menili, ko so večinoma deklete imamo. Če bi bili fanti v naselju, bi bilo lažje. Fante nimamo v naselju. Bom pa zelo vesela, če se bojo začela pri vas ustanavljati tudi kakšna športna društva. Želim si, da bi
Bilo športno društvo. Všeč mi je bilo, ker so punce nastopali, pa tudi med ostali ljudje, ko se spoznamo, da vidijo tudi malo okolje, kako mi živimo, tako da je lepo. Rad bi, da bi bilo čez celo leto več prireditev. Krško je hardcore, Fajne lepote so še vedno tu. I think it's going to be a splendid night. The whole show is going to start at 10 p.m. Drinking tricky when talking about the smart things like evolution. I'm here to bring Lemilica, but I don't know why. Kaj je hardcore za mene, ne vem, jaz niti veliko ne razmišljam, kaj je hardcore ali pa kaj je hardcore za mene, pač enostavno to se mi dopade, tle uživam v tem, kar delam, kar igramo in to je to. Pač je pa, če pa pogledam hardcore za nazaj ali pa danes, se mi zdi pa, da je kar dosti drugačen in da je pač cela ideja in cela scena izrojena, da je vse skupaj še ena zabava. Moram imeti sporočilo, ampak danes veliko tega ni, pa ne samo v hardcore sceni, tudi v punku, tudi v bistvu tu je vse eno in isto, ampak je, ne vem, po moje vse skupaj izrojeno. For the kids, by the kids, ne. Screamo banda. Muka. I played harmonica in primary school. Yeah. Then I go to guitar. Jaz sem špilal rock bandu, to je bilo... Harmonika. Ratatatam. No, povej, kako to gre, tam. Nimaš svojega producenta, ki bo tebi naredil muziko, ampak jo sam narediš, na primer. Besedila sam napišeš. Ni tako kot glasbena industrija, ne? Mi znamo ali pa ne znamo igrati, naredimo komade sami, jih odigramo, odpojemo, karkoli naredimo sami. Pa če en kolega zna risati, nam zriše uvitek za CD, plato ali karkoli, gremo kolegu, ko zna snemati, pač pri njem posnamemo. Zdaj brez veze predalče, ker za mene imaš neke emo bende, ali pa ne emo, ali pa čist neki X, metal, recimo nek nov metal. Punk attitude, ali pa hardcore attitude, ko pa neki, kaj svem, zajebani hardcoreovci, ne. Ko se ponašajo še bolj tak čuden imajo attitude, ne. Važno je, kaj bendi prenesijo s seboj v glava, pa v srcih, ne pa kaj prenesijo na kitaro, ne. Pa kaj sporočili, v bistvu, ne. He's our text writer. What's the next question? Ja, to ponavadi so malo tak kritična besedila, ne, pač kritizirajo neke stvari ali pa predstavljajo nek naš pogled na neke stvari. Čeprav tudi tu je težko, pač vsak po svoje, v bendu že vsak po svoje razmišlja, tako da
mogoče ker tekst tudi ne predstavlja čisto od vsega točno razmišljanja, je pa nekaj nas skupaj po mojem. V bistvu so nas naredili odvisne od tega sistema pa od vsega. Ne? V bistvu delaš, vsak dan delaš stvari, ki jih v bistvu sploh ne rabiš za svojo srečo ali pa tudi za življenje. Ne? Premalo je ljudi, ki bi hoteli nekaj spremeniti, ali pa so, pa si ne upajo nekaj narediti, ali pa karkoli. I like this place, whole place, this 800 meter per quadrant. All people around this area are very friendly. Zagreb je trenutno, zdaj Zagreb res zelo To je to. To je to, Robi Gozeli tako. To je to. Okay. Že snema? I like hardcore music because it's very fast and move my body. Ok, akcija. Ta mesec je ekipa mladinske oddaje počitnikovala v Srbiji. No, not use this, no. We'll use something else. Šta radiš, Vito? I clean the head of that animal. Eva, did you see there toothbrush there in this box? Toothbrush, no? What, here? Yeah, no? Please? Maybe I should... I didn't know that your camera is here. Maybe I should take interview from Eva. I'm looking for some wood that it won't be all the sculpture, that animal and metal. So some wood will make softer. You know, it maybe it's too late. That then maybe they can. Yeah, we can try. Okay.
Son extérieur douche. Juste à la fille. Est-ce que vous pouvez me passer ma serviette qui est dans la chambre contre l'armoire, s'il vous plaît? And this, like an angel, falling angel or something. So it will be like the hole here to make one hole to put ground to one plant that grow, little plant that can grow. But inside we want to ask Branko, one of his magazines, religious magazines. So we will take one image of one of these Orthodox gods, and we can paint, put it, put it inside the hole. Nimaš duše, imaš dušu. Nimaš dušu i nimaš duše. Yeah, I will have to work on your structure. I was asking. You asked what? You asked where is some strange girls from other countries in the world? I was saying I have a friend that lives here and she's with some strange girls. Did you saw them? Ljubavi moj. Ne. No, we need like a ply, really. Look. You measure, for example, that. But I think it's cool to have like just some, Yeah, from the... Yeah. And then we cut it as we like. That would be good if we are going to use silicone later on. We can try also lying. Maybe it will be more comfortable for her, but she's not like that. Yeah. 10 minutes we've got to use it. 10 minutes? 10 minutes is taking time. We need newspaper here, that we don't damage the water space. But still we can make shapes however we like it. I like this texture, it's beautiful. C'est bon? Oui, je crois. Beba, wait the hell. Liban, kapamenise, haydi. Mongoloide. We have to tie the needle, I think. No, they are going to break the plant. Liban! Look, this yellow. The fucking dogs, they ate our fucking muscle. Libane. Go. Medo, kuda ideš? Tamo, oba, malos, malesiko. It's too much for one piece of art, huh? Two dogs that are eating it. Oh my god. Basta. But why did you say that this is not Liban if it was very high for the other? Because these little things, they can go everywhere, you know? They jump good, yeah? No, but why Liban could go, you think, like 1 meter deep in the stuff? No, it's just like to do like this and do like this. Like this.
Bastard, fucking mate. Tu t'es allumé hier. Allez, John. Tu l'as eu? But no, it's beautiful. It's Mediterranean. It's small dots. Well, but this is color sheet. Ah, color sheet. Okay, so I did. But it can be this way, no, with this big stuff, or no? Ça va, la péter la bouteille d'orange. Because this one's sur toi. I already heard this question 5 times. Hey, come on, yes, where is my phone? That's 3 times. Yeah, 3 times the same answer. It's true, Flo. No, it's the exciting part. Yeah, I see. So let's go. Do you need this black? No, that's the boiling. Naslednjič. Upam, da ste uživali in tako še naprej. Čau!